Hayi kunjalo hey kuvuka labantu labadzala sebakhulumile madoda ngithi mhlawumhlangane majali vele mengethi inyawo hlala bamzonda thambile nyoka nkulumo zabantu siyakhulumisa ngaba sikhulumisi ngasikhulumi kanje ngihlezi bafoti ngidlumuthi ngasho ngathi idlumuthi uzophila udlumuthi uzohlupheka ebafowethu ngisesigodini sami ngeke ngisho ukuthi kuphi kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi uma uyinyanga uzophila kodwa uma ungalisa ngeke uphile ngifuna ukusho ukuthi inyanga monyanga ukuthi kodwa inyanga kutusisa ngubaba esigodlweni esikhulu ngasho ngathi bafowethu mina anginanhliziyo embi uyabona njengoba ngihlezi la ngidlumuthi njengoba ngidlumuthi ngisho ukuthi kuyaphileka bafowethu uphuleka impela ngikhuluma nawe Lukhele ngikhuluma nawe ndoda ngikhuluma nawe unina amadoda nifuna izinto ezinkulu ngisazoyiveza lenyanga ngeke nginivezele ukuthi ngibani manje kodwa ngisazonivezela ukuthi asambe sodlumuthi enyangeni yami le ngidla kumuthi le ngithi ethi makhosi soyenza imanga bafowethu ngoba inamba yakhe yobukhona ngizokwenza ispecial ngibiza inyanga yami iqhamukena lezi zinto lezi bese kwenzeka imanga mangibize yona bafowethu inyanga enkulu inyanga eyanginqelisa umnqanqanqanqanqela manqela nganqela impilo ngasho ngathi emsibi uyohamba uzubuye emsibi uyakwazi ekhaya buye ekhaya ngiyabonga.